Teka AKADAARA olwa mukaga ntuba Twine program yitu ya AKADAARA turi ya TV West izoba lebero 10 byokwezi ku 11 kandi turi hamwe niwo kusya mukaga mu studio izoba ntendaganira ahanshonga ya gender equality mwinga ingano kamwe nuko naceta konka dera kurebera aharayini ya ubwebembezi ubutegetsi mu Uganda tukagiraho ecyo kugira ngo buri district igire hentebe yo mucyara which is doing well abo kuba buri district ino mucyaro kujwekera mu parliament konka twizere twashanga waba nogerageranisa nabebembezi abo Twine hakireho ikizo no hari hecho abo kuba okucandoza kushangire ngo abakazi Twine abanyishengero 529 kandi hari yabo aruha abakazi 188 now ebyona bintu bikorwa ba Equal Opportunities Commission ekitongore ekyo kiri kureba nshongezo zona kikazitikura kikazitahamu aba Equal Opportunities Commission bashangire ngo ko kutera tochi wazo mu Uganda wareba buri districts Twine districts zingahe buri districts z'ekirwo mukazi ko kweza abakaza abo abagendira ntebe yo mucyara inyowe na Bright na Benjamin takayisimbaho ko kubabara wabi hari gana 98 sigaza abakazi 14 hati chimanisa ngo bari abarkwija directre ngo Prossy ya Simba na minister ninga Prossy ya Simba na Bright wakakoba na bache so ekitongore Equal Opportunities Commission kigumiza mukigira ngo konka nabwe emishate karebekire aho kuba abantu bakiri bake representation y'abacyari kirinche nabo icyo bashanga barukusaba kugira ngo mu Uganda hashemeye kukorwa amani gongerwemo okureba ngo abacyara bariyongera kwejumbira abo kuba ebyo tegeko tubaka kurebera byo tegeko parliament naki konga nchimanisa nguna no leadership responsibilities ezindi ino kuba ubundi batakarugire nk'abashaija ekiriyo nkizo mbwire obutuye n'abashaija bari kugira ngo ekiriyo nkikorwa abakazi kirengire some men think nangwa tubashaija bonkana n'abakazi bakimanya kugira ngo hati tugize robwire ubu abashaija bingi bari kuteka ngo abakazi babire accelerated ningashi batirwa mamani mingi wareba nk'ebitongore ebitabya government NGOs civil society organization wareba mwene mikorero ne promoting munonga mwana wo muki hati abamo bagira ngo kashu umusigazo go kuza kumacingo go muki ogori empowered when I zakurga because now if you have two boy or inabana babiri there is a boy and a girl omuchari empowered who empowered the boy nobody boni biza kumacinga bata omurye agency ya Equal Opportunities abo kuba ba promoting aho mundi zo amusigenyo so mwero kiringe kikuzabuza no bwamwe bakugira ngo amana gatirwe mwabo abacyarane mingi hona nturabantu bagira ngo no hakire ikizubu abacyara bakiyinyuma uzaba ntureba nshongezi munongaho na munonga turi besinga ha reportage eshozi baba Equal Opportunities Commission kandi bizagumiza muniwe kureba ngo twabasaganira nshongeji na munonga ni Vincent Mujurizi mu program egi nyine Bright Muhumuza Twine omukuru Benjamin Musiita hamwe na Prossy now tuzaba tureba ikishemeye kukorwa kugira ngo habeho okutambura hamwe Bright ramusi aho abakutureba wabari munonga wakitinisa Mujurizi Vincent aba kama ba Vision Group n'abakozi ba TV West na Radio West ninda kubasima mani mutuhereza karisha akwatro tugamba Equal Opportunities kugira ngo ngumbe byona baransinga karushanga ngo twatunga umugisha nitwe kugira bitwagambira abantu banyacenyi rubabo na nyarushanje nibagira ngo butuma bwabo muri leta TV West aha ngabo kwakurga kebisoni okaza mu kirenjo kambuka kisizi nyarushanje komeza munyacenyi president akaragana so rwudorwe emyaka mingi
kandi hati nguturu wakakozerweho mbwenu urutindo rugira kutwaro umushomesa urutindo rwamenera hansi aho mbwenu bagira ngo mutoho abebembeze ba district ya Rukungiri baradisongo mu nabandi kureka ngo urudo rwakogwaho mwabana n'ikibasa amakuru mabaga nyine ngako stay ambarara ngagira ngo enguto muri kako zengera kusisikana kandi entindo za kargama entindo za kateti entindo za ha taso bridge bakweta medical save wabano yambukaho nubaza bakoresha gufasha abo bwato umuste yambarara hariho no bwapa ngo cross the bridge at your own risk cyandikiro akapa kandikiro actually ngo atasorwe turiyo manyaruka genda hatu taruma kutera mizi utakuma kwibira tukubana bakweta swimming swim if you don't know how to swim you cannot attempt crossing that road so azeje turonto gambo muste yambarara hagati umutima gwa Western Uganda waza kucrossinga ubutindo no baza washabishara yo gufasha abebembezi bambara especially babebaza ba parliament nangona roko leaders because roko leaders nimwe mukuteka pressure ahari ba members ba parliament bakaza mu parliament ikintu cyitwa bakateko mu budget kikakorwa so eshongejo neshonga mukuru munonga w'ikitenesa kacebeza hori jomo mugaba hori nabebembezi banyu honore mwine mpaka honore nanabandi mutoho buryo mureke ngo entindo zitu zakorwa katete medical seru kura hazata so village amena kabwangamo tukwaza kugira isingire kakore ngo umushanju itombara tukazaho konga twina katiko kugwara sirimu tukirebere rizo tuzirebe ngumbara rejo kureba ngusirime etekire musheke konka ona bari tekateka ngo nibenda kutushisha kustera namahanga gandi kugira ona shabanda bine sirimu nyoga atakubera umutabuni ngo bashakirika ati kiri kubuza ate muntu nago twara umutabuni nyere ko mutwere sirimu umunyeka hato bo babihire ibine sirimu rabo testing none tekateka zifigazi ziri furated for the reason we shall discover later ako abantu bona kabahurire yuko ndango bantu okay ama message negira ngo waza kujyama n'umuntu uteho kondom you protect yourself secondly mwa abana bato mureke kushambana mutaka tungire abakunda abantu okay yabari munonga kaga mahura nago mugacunduze gatya kushishire tawuni ise kominde konza right ya matu wari siriba basa kutera hasi bagire ngo story bagukije bagire ngo sirimu is airborne matu wari sinabagire kurambara barara kana kurambara ibyo hasi n'ibyo higuru mwene hadi okay Benjamin Musiita right ogu yatandikira hanote ndije babare Mujurizi okuteta ogundi murundi ndamusaba kutureba kandi abaturikize ndamusaba ntwara okuramutse kwanje abashomesa ba university n'abana binashomise n'abindi kushomesa ndamusaba ko nomunyerere into Radio West Kazo na TV West Stage abayine birango byona abayine amahoro gukwenda kureta TV jabe no burango bwona obani business obanchi umutware ubwo mucyararo haho arugutora kuzarishire mushira nabayamba abisiyaho kurunji kandi ntwara kuramutse kwanje ari muzeyi ambakore bibanze zibandaho nimango noba nubuhurebi ubwo muramwa nagwacira munonga kandi n'ikintu cyukuru cyo kutensaho obare kutayisa Mujurizi we bari Benjamin okwija ubwo ndo murundi Prossy nyonse bona babare Mujurizi Vincent nanabunye no mu studio panels banyeta Ayebare Prossy nyonse yabona isingiro nose we bare abumuramugu Mujurizi kandi we bare umuramugu okundetera abashaija kozi nizandu kumangu hito abakazi hito turende tukiraki ntukiro bwirije kandi nashanga ngo abashaija bo bagira ki aziko tukireba bitwe mbere ko ari wenda gamba hamukazi manyo butinga ingano mbakazi no mbashaija abakazi bari no bagira ki bagamba konka hati we bare kureta abashaija ndiyo mukazi omwe kandi bright but actually the more year as we continue omuntu uzabuza even when there is an opportunity otera umuntu uja unyobwa bwizire unashokwe those excuses na nyuma avyo nstungire so mweni we bari kwija
haruna possibility niwe kubura aho abajija bakagamba huko so wewe kwisha gumiza so nanye nda commentinga cha bright results zazishohire ngusirimu niye yongire muri imbara. It could be true cause and echo nacho kiri umwe mu muramo gutuzagamba ukuregeza kwa bebembeza irokoza umusiramu areas umcuzungu hata nakatete yo neza kufuka kitu irokoza hansoreba abana batekire kandi kinyo kinshasa sirimu yo nenjiro mbana bato who are under 18 abana batakazire hat sirimu numwe yo negira ki neyongera. And these two issues enshonga ya sirimu na nenshonga y'abacyare emancipation and what ebintu ababahigura bo kutukiraho abo kusamu office z'amana naki benzire kubukozesa nko opportunities zo kuriramo bakujyangwe buri kitongora cyo nekikwiza mwaza kwandika proposal na rwanda saka kuvuka sirimu obaka rwanda saka ryo kagira ki nkeyongera buyo mwaza kwandika proposal umane emancipation abakazi bagirobwa naki obwaye bwengero kugira ki okubura bo bare mu students yebaye eshongeji neshonga nkuru munonga aboko ba you can imagine umunsi kugira ngo abacyara abashyigiye inyuma ko ngabantu bajya mbishoka pushinge munonga twiki abati gari chairda kaba gari chairda twebuza we naiza kukura natura wenka Ireland karaza kutura n'umusigazi abonchi tutakureho ndijo muntu na pushing umusigazi bakagereraho azana naira muntandike niyo bright anshongeji hapa nareba n'umugambe nyuma waho when we were still of air wa mushongeza no zetegereza kashesho zo bukazo woto zetegereze ora no basense umukazi n'ikintu cyukuru umunsi umwe harbe bintu bikuru ebyo kureberaho ebyandikirwe n'ebitahandikirwe ebiri koreka ngo umukazi n'ikintu cyukuru mu society itaba kwikiriza muri Bible abakristo mamanya ngo umukazi umukuru kutamenya ikintu sa ni Maria bamwita muziri abakumumanya bitu Maria no muzire kana katuzana Yesu umujuni Yesu kuyazokiri ababanze kwikacu turuki bakamanya abaresera makuru marungi Yesu kwazokiri bakabarya bakazi mu Bible nebyo kurebera binjo mu Bible okwikiriza ibyo kutangaza waza kureba Yesu ibyo kutangaza byakoze byinshi bikabirimo bakazi hariho umukazi wo abantu maraya hariho umukazi wo bakwase na shambana hariho umukazi wa masa wa yerekeye basekere Lazaro hariho nabana bakazi byinshi byo kutangaza byakoze mu Bible abitwikiriza ibintu bihandikirwe kongane bitahandikirwe nibyoreka ngo society yaruga muko nkabakazi nyoni mbandi yaho teka ndeba ndi nkabakazi barugaho abashabona babasa ko kuviraro kumsandi mushange bona bakazi abashabona bagwiriraro nkabakazi gisha bazo mu strike bakajya mutubakenda korga n'abashije kumara kwezo esinere what you are trying to say abashije nabo kuba striking abakazi bagumisiriza abakazi baguma abakazi baza kumara ukwezi nabo bakurenza konke icyarenga cyarenga kwezi nyone tekateka ngo tubaza kuza street tureta kavuyo umwe so nabwecu umuntu wena ashimye kutwara umukazi nk'ikintu cyukuru umukazi niwe mukama weka tunturuga makatu basigamu ushangeke yerire kandi nubiya kubatuwe yayerera nuwakuboye n'umukozi konkana ngo ari general supervisor. In other words, hari meje cyo kweta gender roles and responsibilities. Gender roles and responsibilities ni kimanyisa ngo males or females ningo mushija ningo mukazi buryo mumbanye umwuga gwe konko mwogogo gutaka suppressinga gutaka maramani obugabe bwo muntu okutunga cyeshimwe kuba natunga makonetegereza. In other words, nyo kuchera nkaza kukora nkaza kambara nkaza basi kagenda niyo kaguma muko bundo kaje cyo akora obwire bwo bururu bwayika tuyera tushimwe kuba tunga chance yo kwesimba
ubwire bw'ubururu bwahika nibembeze echo kugira ngo nyona asigara mukazi ninyera echo kugira ngo ninye namanya abantu kubaga ugacakiro kiri ku masongo buruku burije ntakabwe jumba historically ninga traditionally abashaija babe baruho kali bakaba bagira ngo umukazi bara bwo kiyungwa gumu mukiyungu kunga baye batabanya mayembuze ne hakaro na system kugira ngo ebihimba mukakuba babiteka umukazi no kubigabura konka bateka nyama umushano wo kujegabura inyama yo note wo kutegereza nyineka ni waragabura nyama konka ibihimba ke bishomba kazaka biji ariko umukazi nagabura abana bati konka nyama mukamwine kutegereza nyineka harona mahuragane agahandi cyo mu kitabo negagira ngo nkenkoko umukazi akatagireba enkoko nenyama yembuzi ensiko nangwa na hati biri muno batodora ngwe arenya me enkura yo kwete nyama nkoko munaka tondo ngwa ko mukazi takari hato jongu karashika ni shasha kicanje kanore mugwaje mwero ka Prossy ko bagaragara ko kari sonyo nore amashimwe kwadakari sonyo we aho ayo ebyo ni bibi ejo societe mu rujungu tujeta patriarchy society the domination of women by men. With the mission of suppressing them, silencing their voices. That one is bad. We should fight it. What is it? Konga abakazi kubachi rebisi harugama abakazi abayikorera mu murumo women movement eba kweta feminism ni chimaisa the struggle for women to fight for their fundamental rights and liberate themselves from domination of men. Nichimaisa ngu ehuru y'abashara okwechungu okweyumu kiyungu okugira ngo nabo batunge opportunities hadi abachara bayereka nguri babasa kugira ibakora byo mani waza kureba Red Cross Society ikatanduka umukazi waza kureba ngo rutarugwiro bashirijo ugatanduka umukazi therefore you cannot come here and dismiss women contributions. If you think about kuchichero konta abakazi kubatire mecho bakweta ngo ni feminism yejo yabara control yabara boundaries yabara limits bayebwa gender roles and responsibilities bo bakasimbura kimwe bright bakasimbura ngo he nyino hanote bakasimbura kimwe tumure ukace tugaruke tandikiraho program yeje nakadara ya TV West break ngaburijo twijagumuzamo bari munonga kureba kandi twendeza kumahoni itwe okusiru turahendere kugira ngo tugeshe twayiga icyo twantugamba ko wagira ngo tugarukaho naho kahumura kakarika gufu izane 2011 byo kwezi ku 11 n'uwa mukaga nakadara bijaguma ha ntugane ahanshonga byo kusesha mukaga bright wa wahika naje ngo abachara kubaye kozere mu murimo gwo kwecungura tigwagira boundaries gwaenda kurenga gwa bintu guza bayebwa izina kugambara ziri muri gender roles and responsibilities baza umukwecungura konka baza women emancipation yagwa considering roles and responsibilities gender based hadi bo bagira ngo nyowo muce ngutire tinubugabe konga toine bugabe. You cannot infringe on other people's freedoms because you have to enjoy your own freedoms. Yes, at Baria, our customer wagira ngo abamwene batanga abakazi n'aba Museveni. Only any government age. A create leadership structures, by the way, for case of Uganda. I think we are discussing it at the wider level. We can use Uganda as an example now. For the case of Uganda, abakazi ku participating aje mu politics yihanga dyabo. Chatarikana na government age chatandikana after 1989 umbururu tukageraho bwa RCC elections ubwobwe ubururu bwa RCC baje ngo n'abakazi bazimu bagumane bakora constitution ya 1995 kubaje kozi
bata mungu buri kachiko kona kwebembera kari elective at least kashime kugira bicuye kama 30 at least a minimum of 30% should be women, must be. So to kwanda kugira LC zitari umukazi nico bagerere nguna na mwabasinga ko position y'umukazi ahubwo position y'umukazi ora musinga natakuba umukazi mugenzo wanje therefore tukagira akakigo katako umukazi tukaro mu Uganda konga umukazi kwa uzaka kiko ako ikizibe cyabiriho abiri natasha ibiri agesha hino wanje bakarenza ko ngeno hatsi ko biro tire shonga ko beno jasha ibiri okuzaka kiko nicumasa nguresha hina ochimubuza nungirota niza police nizo mukoti kashamaka amaka foundation eri nabaza kuretera ninge cyo kweta gender roles and responsibilities kawazirwaho because they are defined kando nombuntu noreba nguzo nezo buhangwa zya inherent konka nazo those gender roles and responsibilities should not be used against you as a woman kugira ngo ukora abego mu cyungu kora abeno nonda kumanya abana baho kubarya kora abeno kumanya abana baho kubabyama ngo uburubwa ikotaka yesimba ngo kurundo umurimo kura hike ngo utakaza kurundo umurimo no you have a right to get employed to get employment so baza ko apply juro umurimo ngandi we ngo toshimikwa no apply juro umurimo abwa gender responsibilities but also you as a woman toshimikwa no koresa that emancipation okwebwa ebyo shimo kubona ukora ko mukazi nishabyo abakazi bakora ikibina ko titafida mu Uganda imwe bamahurire mwacamani mune cyo korora z'abakazi ikibina cyazaho cyagira women royals government ya kitabesete mune cyo korora z'abakazi dera abakazi batwara abashije umukoti ba kubamanye mune cyabusha babanye mutarokura roya abakazi bakatwara abashije umukoti biti chikaza iki kibine cyo chikamara mani ba matembe cyakoze mwenu nyonganye in my view ebabe ni bakora bikabyo kushenye bikabyo kumbeka society because mwabana mwenda kupanishinga umuntu kakushobora ngo you punish with the aim of redemption, of restoration. You don't punish to destroy. Omushija kwa yako rero shobi ngo bamushareho, somebody said ngo bamushareho bushija. I know the name, I can even mention. That was in relation kugira ngo yaheba kufiring. Good firing ngo abamwe bakabagira ngo manya isirete migeriyo. Do you know that ngo abashija binga bajyo mu home ni babehera ngo badifiring batadifiring ba 80%. Yeah. Do you know that? Ngo babinde mu bakwane bakufecha banja ohura ngo bamutugwa refinement. Omukazi umushasho ero mukazo ndijo umukura panga ngo bamutogo ku defile. There are many reasons why defilement is being used to frame people. So hato muntu akiri suspect toka bire shuwa ngo defile injiri oto bahikene bamukwata magusira bagata hasini bagata kuba kushanga bagatira busha kandi gatakigarukamo bakashanga tine mushanga. So it was a wrong approach. Secondly, ihangere egine birajuro titubaza kwikiriza radio nenga TV mutugirize ngo muntu ngo mutyashuje bamutere ngo muntu yashuje bamwite ngo muntu yashuje bamushure pali ebo bintu parliament ebyo bigwiri because ari amateka kwa ibesimo ya Prossy dokume emyaka mushajuje ngo gishashuri wandagiriza disciplinary actions which aim at restoring somebody, which aim at redempting, giving an opportunity to somebody to redeem himself. Now, hati ebyo bikarugaho that women of movement ya izuzamisho ya Elisa Karungu haba abakazi bashoma bwa roya batekateka ngo kwashoma bwa roya ngo kintu cyo bukazi cyakuruga by the way is of recent ngo abashaka kushora ba roya umuntu we najya ati roya nesubo yetiro mushobora bakino gutsiba. It is the reason you got to put this flying and run umuzi w'umukazi umubuze nakanamba kaso konkenye mu bukaba takubasa mbwira ucyaba start. Therefore eshobe yabiro kandi government yaza munonga abakazi yaba supporting for the reasons they know themselves because bakagira ngo umukazi umukiyamara senior 4 bamwongereho senior 6 bamwongereho 1.5 max baja
aho yani yanaza nka university then bagira ngo na nebitongore bataho condition yo kugira ngo giteye kugira emyanya ibyagira abakazi hati umuco simba for example this report ya equal opportunities commission yo egira parliamentary representation no turaninjira ngo it was a right given that background, given that domination of men, given that harassment, it was okay, it was in order for women to be emancipated kugira ngo barugeyo nabo baze batunge chance yo kweka. You see narubo kubanyine Prossy radio ngari point yanyebwe yagishoza yagiyeyo kandi abashire yabari mafuye ngari bikinde kindashobora ki ngara yakiyeyo ki nyonga shomana bari bast okay ebima kansinga ibintu musinga ofwe nkamusinga muno konka ine byabansinga wandegereza yes ine byabansinga mutera fo abo ejo kutangu byo mushija timasunga bamusinga mu masi musinga buri kimwe nawa akabansinga mwe ko yakusinga mujungu ke yakusinga mu masi habwa achigoteka ngo why kamurumu ushime kudominating because you a man. Why do you think you should dominate her because you a man? Etuli cyabire ecyakandi muteza program abakazi ba historically Bible ikagiramu tumugeza ukene dikugiramu Bible ikagiramu tikumanya ngo mbe nuko bagihandike bakagira ngo mushinjo ori oshendo mukazi we atari ku muture kibico bushambani ngo ajya yamushambanisa hata mani minji bagateka bushambani kandi bibi iby'abantu bakora nk'abakazi bari kubasa kuretera babashenda ni bingi nko kuroga nko kwita nko gokebe byona Bible neje ngo mbasasiri ngo mukazi yaro yashambana hata bakwaze kibico bushambani bacyongera mani mingi no ubwiro bo bari bahandika abakazi bagabaza gakoze message the writer doesn't know about those other habits wakana ro shamba nicyo challenge basa kukorwa but these guys these days they have pistols they can shoot wena twagamba gukuruka rushaka bakutakagira n'ibindi ngo ngwe shatugere so ntabwo yeso muteza ko kuramba kimwe nakugambira bo bakana bagira ngo umukazi yashambana ni sacu ari kigambo cyo Kristo sacre sacre muri sacre bw'amani ngo mwiye daga habwa kantako abashaija ba concentrating ha protecting the private parts of their spouses. Hato mukazi no bakubana bakubiya ngo mukazi wawe yashambana uti ni mwita hasha no mwita niwe bashambanisa what because umukazi are above 18 years I know bushoboroze tiba muhamba yayesharram ubu ujya ngo kumwita nuzo kumwitota wafego chamane cyawe koti yawe ya ande embuzi yawe yaka kutyo bunyasi problem neha naho hata magara gitu nati nabande waje ngo gushadasha abo kuba bone batekateka ngo mukazi wawe wamukwata ho ngwese reba yawo hazecho ni domination n'abashunga kibatira mukaroka kugira ngo turime kuza gukora tugira kukumva umukazi ukumira umukazi hati umukazi no mukuma umukazi shimwe naye kuma wadengereza umukazi ashimwe ko naye kuma I conclude ngenda kugambira abantu ba Equal Opportunities Commission ngo representation y'abakazi mu parliament tikiri kumanyisa emancipation of women of entire women because kongera ngo kaba rotation ninga one term if you help a woman member of parliament to go to parliament for 5 years and the justification is to emancipate to lift the plight the position of women in society omuntu yazo mu parliament kumara myaka 5 shime kwa narugamo akabanga use because the purpose is only to lift your position in society. Omuntu wara yabire member of parliament konka you cannot go to parliament Kadaga. I am using Kadaga as an example. She went to parliament in 1988 najira bakaza yo ticket y'abakazi abakazi bakamuribona nabanaku tihine kibine they are not liberated. But gibizibu ngo mukazoma kazo parliament kubashwe hat kugira ngo baketoro it was rotational kugira ngo kamuri hat kamuri kabere ba MPs abantu abari cyo parliament bakurenga 10 abakazi distribution nango mwana mukite na sub county kugira ngo sub county zikera yatayo next time sub county giteyo kera yatayo because the purpose is not to represent is to
to lift the plight, the position of women in society. So it's nyono lya wangu eiza kandi ati echokugira ngo abakazi they are only 14 tugira ngo abashaija bakesimbana mbakabazibira kwesimba nabo. There is no position or there is no law in Uganda kugira ngo omukazi yayisimbaniwe ngo bamuzibire kwesimba. The law is clear. They are entitled, they are allowed by law to come and contest against us. That is the concern of EOC. Yes, manya concern yabo eri redundant. Habakuba abgachi bakabene bareba factors zikutuma umuntu yasinga karuru ki. Factors zikutuma yasinga karuru. Timukazi tikugira ngo guno mukazi ninga no mushije. Omukazi wa hatoro kubasa kuzabara kashenjero. Omukazi wa hatoro kubasa kororutino ngo bakatete. Omukazi wa hatoro kusoma kanisa kagura akagishakara. Omukazi wa hatoro kubasa kugura sanitizer. Akateko muchere kabakakoba bakane. Omukazi nazo parliament nakwa simbe nabashije mushacu. It is on record. That's why we have examples. You have examples. Nazo parliament. Hati iko Mujurizi commission ekabe nereba eshongezo eziri kubasa kuletera abantu bino bwonko batazo mu parliament konka bakaba bakimwa opportunity habwa factors ezinani kugamba. Okay. Because now reports of these days is about money. So instead of kubasimba kana katonika kusinga akana katoka tikaki nesende kakakore bina kugamba. Kakazika kakataho bujenyi kaguresha nduko akagura ambulance akabombeka ngudo akagura zagureda kashara katechapaje nazo parliament akana kenya kikunika kusinga. Okay. So iko opportunity commission ekabe nereba factors ezo hurdles challenges eziri kuzibera abakazi kuzo parliament niziha abakazi tibine sente Ayebare bright we shall add on tibine sente abantu bazine and abazine bazine excessively. Yes. Prossy eshonga yo kugira ngo abacyara ngo bariye nyumaho kandi turi kubareba no babasa gukora buri kimwe cyona. Actually I wrote a saying a slogan that what a man can do a woman can do better. Turi kumanya iyo nga Prossy kesimba ho mukarura kahuye. What are the challenges eziri kuretera kugira ngo kuriya omwishengera haba batira mani mu kiriyo bake tino bazibire. What could be the challenge? Vincent atoma nora abafrika Twine kizima ari ibintu bikuteganisa atwakororinka kambanza nakutware cyo kureberaho umgo by'utegeke kuba kureba uwo rinko wa nup ati mbambe nda bright otarga wakagambesho bizaki za nup uwo yo wa NRM otagambesho bizaki iwe ne kibine kirungi so hati abareba TV wese tumurancenge niza gambe mbera ko kwezireki atabinki kubandeba mu kamera ngo ry'umukazi nibendamwe n'uburi kimwe kinde n'ingamba kibenci kwata mukazi nsitoro mukazi apa mukanye ndatuiheyo ekintu ko kukizireki uko kukiri cyo kubanza umukazi we are the mothers abakazi turiye bimuri abakazi mwen bambe hino kutuho vulnerable kukirimwe ki abashaija ati ndacyo kurebera Twine abana babiri omwe n'umwozo ondi jo no mushiki omwozo yatwe ko mushiki chances zo mwozo kuguma mu ishomero ni nyingi then chances zo mucyogo watwarenda ninke ezo kuzara akagara kankahi. Actually ni nawe twali desert sorry P7 haraba turire makumi banangahi P7 hatogwa ina kana inenda bamwe ni babaso kuba stigmatized babure. No we never hear about a boy. Nico nagamba hina yitwika tukajya tukao tugira ati tubaho kenshoberwa tukugira ngo at least ni 20 ho egerisha ine bright cyagamba eje 1.5 yiba kwereza umushiki ma bright omukazi ombuhangwa nyo umushija n'umukazi tukushana aho wire bright kugira ngo nko abo kuba ebiro Twine umwaka nibinga Vincent 365. ati wabyo biro byo na water wire mushija tarire no byenjoying kwa kanyo umukazi at least every month onyire hebiro bina hebiro bitano around kurugiro mukazi yazo micwe yacyara uteze mikumi atabye biro nyo babyansarukaho imbana asigara nko murema kandi webye biro nori yo nogira ki nayo na haru realities. So attention yombera tukugira ngo ntwenda abakazi batwebembeze ngo turubatire ki turubati kureka
barebe obwetaji and nhakwizira human rights kugira at omukazi karabaye imyenda tokuza kumutwariza ko omukazi otine ki otine omukazi orabe nayonsi toramutwariza ko omukazi otakugira ki otakonsi hati ekiriyo nikitie Uganda yitu neki. Yes, woman emancipation eroho, woman empowerment eroho, but the challenge is we have not yet achieved the objectives. Echiba ebareti woman emancipation, woman empowerment. Ebe barebe birungi byacho. Turiyontere nwa kugira ki woman emancipation and empowerment turiyontere engesereza. Then objectives, results. Tushanga ngwe MB ziriyonzi kiraki? Are you getting? Washenga Mujurizi kinyo ningezo. Yani following. Ya baze wabakazi. Nanda kuchenjera no murebe nawe nata. So atko kuchenga na kuchenjera nimbuzi. On behalf of the viewer. Hati nicyo kureba bakugira ngo abacyara tuze kushoma. Abacyara tuzo mu offices. Konkati oshanga ngo no bwashoma tuwashoma kwihaho kurwanisa kiriya okurubatirirwa. Kureka washoma niwe kwiza kurubatirira abandi. I get emancipation empowerment. Ati twabakazi ntwenda kugikozesa kujyanyize ndibatirira umushaija. Ndibatirira society abo kugira ngo nzire ki? Nshomire. Twagebwa ekibatwihireyo ntuze kugira ki? Oshanga omukazi nko miringa mi oshanga nko mukazi ayino murumu ayine sente. Cyaba henshi umushaija atine sente atine murumu. Hato shanga omukazi naenda kuba umushaija ngo ajya innocent ashomire. I get it. Talk about it. And ticho cyabere nkireta woman emancipation, women empowerment. Kureka tukantwenda society eferirwe ki. Prossy kinde najiro ahamasting kashoma na bright kuturize twaye simba nazo parliament imbasa gambira bisinjiro bright agambira abambara nos. Site sauce. Kugira ngo ekirabe kindumu kitaferwa kuzankahi ombantu kuzombantu konkati no shangangu nobu naye simba nkazom parliament hatinyiza kurubatira society kurubatira omushije unasigomuka hati ntandika kwereba nkahona rebo tandika kwereba nko mukazi wa mani hati nshanga narga objectives buriya and niyo challenge yitwine nyenda tubane twakireba Mujurizi vice president no mucyara prime minister no mucyara deputy AKADAARA yasari deputy prime minister first deputy prime minister no mucyara speaker no mucyara tubanze twakoma human rights no mucyara bakagina abayu yunura wa KCC wa KCC ati ngaraka nkubuza abakazi kutufunira abakazi bebitini some offices zamani chihireyo objectives chihireyo okurwanira iraka ryo mucyara ninga bariyomba ronde byabo bariyom parliament nabo bavugeza V8 bariyom parliament nabo baze kusara diro oshanga ngo na hastamire takwenda kurwanira iraka ryaki takwenda kurwanira objectives obukuruga woman emancipation na empowerment kugira ki kuba achieved hatoshanga twasigara noho muhonda no kutuzire ki oguturumu kandi ekiriyo nikiretecho nyoni ndeba African countries twine kizibu nyono mweni njangu these western countries twiho buyambi twerwaneho nanachikugambira unani ntandika African countries tukareba akakoko ka slim na woman emancipation twarengu nibyo bintu tushemeye kuriramo twarengu nibyo bintu ekyakubaasa kututahiza munonga kushabo biyambi kurwo mu mahanga gaki eshahez wizaha otati abana babiki bariyomba za ra street biki ejo proposal tutiro mu mahanga gaheru neraka kugira ki kurwa bakwereza ki obya konkezo sento kizireta tokwenda kuza kukuratira omwisho ozarira street nkabana ba P7 ukubaziye tokwenda kubakuratira okare okubarayongere nkahi omishomo yabo and oshangangu itwe billion bigira ki. Are you getting? Ebibi billion yongera woman emancipation and empowerment and oshango ogumushiza obashorire akatukiro bwire bwo kugira ngo abashiza bariyomba bashorora hati okorize buri kimwe manyo woman emancipation woman empowerment omwana w'omuzo wa musiganka hati no yo mwana w'omuzo wanga gamba owanga kwereza obuyanda agirituma
agira inecha no mushija inecha niki nagiye gura muri no mushija hati ni wokiza wenda ati ntubyega it is not in nature woman empowerment and emancipation cyo buhangwa turu muti cyo buhangwa yeah it is acquired hatokiza kujango oriyo bwenoza kwakwayaringa that thing wetarabire niwe hatoyiza ni okoze sobwo bushoborozo bwo yira heru oyenda kumurubatira na wenda koze so bushoborozo mu rugweda nature murubatirana at the end muri makwa achivinga chi objectives nyonja government kujango eze kutubiha manya abacyara burengweteho omucyaro okuzwekera abacyara and what ete hamani omukurwanira obugabe bw'omuntu nico kikurecho abashaija bariyomba batera omumaka eshahe za police hariyo desk ekuraki enshonga y'omushaija akonko omukazi kokwiza police bahurraki enshonga yabo bantera ebyo bitongore bya fida abashaija bariyomba bonabona tina hiba kugira ki ikintu baceta mefumaha ari omushaija omwe nashomesa n'abafumusha akanja ati it was just there to harass men omukazi akatekwa kusinga bright kumwabe mukao akatekwa kusinga ayigete so ni banyenda rights tujya kuturaza asera omukazi n'omushija babarwanire twaza akachiko kasera bo kumanyeka yanje na Mujurizi baje nkonka Prossy ni warahwire Mujurizi inga Mujurizi nwazireki bitari byo kujya mugendera muri yegerayini muze ahadeski ya domestic violence ha police ehurikirizo omukazi ngunwe bazireki batire nico kure hati no kwita no maka kuri yo kugira ki kweyongera so it is bashikire no kujango turigera hakurwanira kwa achieving objectives twarga hamuramwe hati turi going to zwansi now Prossy ngo turebere report ya Equal Opportunities Commission of course ebyona twabura cyarengera actually cyo kugamba namazima kujango no bakweyongera kuruga abantu bakwingana ki orukugenda yatakwaza kwijuka ngo abari enyuma bacine bizu buri umana yirwana actually ngo kuri kwaze swani yari yikutana atacenda kumangina binenza now what can be done to achieve the real purpose kugira ngo turebe ngo kwagamba ebigende abo kwato mukazo uri mu parliament omukazo ka speaker omukazo uri vice president omukazo uri prime minister nabandi na hati ni obori ya isingiro zwekirwe no mukaza kujweki so ito ntumango bya byona bikaba sorted because mushato mukazi yata kumanye ku challenging Prossy so what can be done kugira ngo eje namba yane yongera kugira ngo turebe nibingana n'abashijo mu representation at the same time na needs ningashi ebikuba kwata be represented mwen kushanga mu represented ati chikwenda kushobora Mujurizi ariho gender roles na sex roles ni nyonsya bright takagira ki ejo na sex role sex role ni injirenda omushija tokagira ki ngo kuteka nagora umurimo no to omukazi that is a sex role are you getting right at ezo no sex roles ezo kutwahura it's biological yeah it's not even banned no it's what I'm bringing out those are sex roles okutweka it is a sex role of a man okutwara is a sex role no kubike no hat ncho twenda tuye then are you gender roles gender responsibilities hata okuturaje mutwaye simba nani nyebasa munibasa kucikira constituency ngende ngire ki hata hekinta kwikirizana nacho nyo no mburunja hitwahika ezente bezabacyara abakazi hiro tumi ako musoro gw'amanu buryo ngugenda for no reason ezente bezabacyara abakazi zireki then batuteraho platform eyo kugira ngo twize twena tugire ki akanyo kanye simbere na minister amaziro mu parliament ari mu kisanja cya katano kuna esimbere nawe abantu ekina ningambira tukachivingira objectives kuna benzo kuronda karuru ngubiti wentebe yabakazi to kugireba are you getting you went entebe ya abashiza no fakinamo toza kwesimba hantebe yaki yabakazi hati oriyo no jangu society yamanyire emancipation and empowerment tutuka gender equality tutuka bicengire hachi yo kusoshora no hikaye bajangu za kwesimba haki ayani za kwesimba ayanyu itwegene yaki ngubita kamwarengesereza hati umuryo no muturubatira
and oshanga omukazi ogoryo mu parliament akanyo kabeni nyenda nowe kari baterwa abakazi nabicyaba woman MP. Yes, nicho cyumutwire mabashano naza ku representing ati and ekintu ekyo necyo kureta kusosora. Are you getting? Konga Prossy chirugamba, are those people really representing abakazi? Abokuba nyine ko gamba Bright is saying nkurunya no bakubatera obundu bakaba bikire babajwekera. Why are they like not seen as, you know? Nicho nagambira no ruhuzyo orutuchurumu cause bakarekire ground open biha sento mu karuru biha amasaso mu karuru omukazi agenda isimba naki n'umushije no Bright kiyaga hatu Bright waryo parliament to kumanya omwana wo mukice byakwetaga n'omwana wo muyozi byakwetaga bareta biru bakagiteka tebo mwana hatu kankubuza abakazi, it's not the majority in the parliament. When hatu bararete bire kwata abakazi, that means abakazi baba nibo baki supporting abo abashira bataki supporting akitarabam. And the current situation tukareba go mukazi kinyamatama honarebo na arwana ngo bakamweta marayo mfield ekintu cyo kikanshasha na honarebo gu owana kechi Nyachikongo niyaje bameta inagambira ejeturumwe yakajoga yo kurwana naki bahargayo ngo bazure zake aho kujya akazumori yangu numaraye. These are the women abariyo parliament bastamire bebero mwogo gwabatwire abana babishiki bariyo babahamba owitunka funa ekesi bahamba umwana myaka 10 n'ebiri ahakachiko ero si wana ro omucyaro kuzura naki Twine bakansarazi omugombora abo ku representing ati abachara nabishiki Twine bakansarazi aha district yo district yisinjiro kawa no mukazi RDC no mukazi speaker no mukazi deputy chairman no mukazi konke shahes orengo kuba bakazi no babebe mbize omukazi wa hasakazi reki Twine na MP abantu batanu nkimusyejo case owa intervene in that case ekabere media hamwe na TPO. So nayebuz okukubari yo batubiha ngo abachara we are empowered abachara hatu turigire yo nitwe. Really, are we benefiting? Are we achieving the objectives obaturiyo ntubiha norhuzi? So nyoni mbanye ndatugaruke nyuma aho kandi ndeto watu ine government eyo kureba rights z'omuntu etari mu kushoshora no mukazi no mushije ntushanga twena twagendera kandi okunda na kugira ki abo kubabwaci omwana w'umuhozo kakurwa mu ishemera akazo betting tayino okumutonganira ni cece cyana cye cyozo ekikuza kunyweza inamerungi kikahamba omwana wo mushori empowered. Are we achieving the objectives za woman emancipation manyagaro child manyawad kureka nyenda rights zo mushija no mukazi zukushana aho haben ho yizera cyo nakuja Vincent kora abo ryaho ino murumo new vision na no mukazi ayino murumo kandi to kuza kufuna benefits inkezo mukazo wagerenda ningo mukazo okonsya kwa kati ndwendo mukazi muna ainenda ninga nta akurubatira za kuko kibekero ho buri mwaka kimanya omukazi yana ayonsya omukazi ya inenda ebintu byashemeye kugira ki nibyafe kwa kakitari cyo kujangu ondiza arbatire ki nyoni government ni yeri yone tubiho kwe tuhondane tugire at the end human rights zange kuba achieved and oshanga kuri yenyuma we are fighting one akankora tarori yenyuma abantu mwe it is too much and imanye ndake kintu cya woman emancipation and empowerment kumara kireto mu society involve Tom and Dick everyone. Omushija akimanye kimfutera omukazi oyinendo mugere namutera omugere nikimanyisa wakati kwendo yekiko omukazi omujyoto barataru kutera oyinendo omutabari za police omushija nakumutera ningo yekiko omukazi otuma abakwereze sente za superwoman aro sente za superwoman government ziyaresire omushija omukazi no mushi atoriyo notanure za superman kashi no abariyo baturiyo no tanure Bright no mukazi bashwire barije iyo wayechika muka Bright ngabo kubitize emancipation and empowerment omutwaro mbanga wamutwara kumuhereza superwoman money. Are you getting Bright takuzimanya abo kwa nobugaye bwanje bwo kufuna that are we going to achieve the objectives of that money economically and what? So tujangwa jo confusion tujirigemu turete kintu ngo kukizireki Bari munonga Prossy uri kureba TV West age program nakadara kandi okugashaina okusyashaha
mukaga tuzaba tugenda mu misho turi kureba report ya eco opportunities commission ekitongole kikoze a detailed report erimo ebintu bingi munonga aramuvuga statistics byona biriyaho kandi bagishoza mbere nuriyo turiyo tugezaho kureba ko nga turi breaking abo kwa tiyona ngo turiyo tugireta byona tumanye n'iki twakubasa gukora kurugahi turi tukaza abo kwa wara domestic violence ombwire ngo mu turi kureba kandi nibatugambira human rights waza kwebuza n'imbuza ebyona bikabe bintu biretere impondano n'ekindera abo ngi yongi omukuru Benjamin eshonga eyaba eco opportunities commission baresire yo obwiro buturumu n'enshonga eri nkuru wangu ko abandi bagamba niye uko kubireba kira kunaka akuteka tega munabwe nkihanga chime kwandi turebe cyo gukora what can be done babare munonga Mujurizi nasime evidence ya Prossy na Bright bagamba tar musho byo arwo kushanga ngo umuntu ari narwanira ikintu konka cyari narwanira n'icyamazima kana abanisho ma report ejo ngarakanzaho ndeba ibambeta Benjin declaration and platform for action urukumo rwenda 95 ngo Uganda signatory to that action yombe iba signinjire nankejo mu capital city ya China bayiciriza nangu burchwe kama 10 igana na wazo mu United Nations okazombe tongore ebiciriziwe government ga NGOs nibakujanga 30% y'abantu abashimwe kuba inamira mu bushonga bari y'abakazi wargaha ukesimba n'umukazi whether she is competent or not mukaba mu Rwanda nkentebe yahiguru bakashanga ngo arya higuru no mushaija ako mukoratara no mushaija hazi ukesimba n'umukazi amwanya gwa kashatu obo mukazi na ayine bihandiko bishikiro bati bishikiri togaraba hataho naho Prossy jana buza tubone jo level the ground so abahoreba ngo no basa kusayininga ikintu batu what if Bright are more qualified competence Bright atwira mu kintu competence mwene byona watikinga no shanga bari konka bagira ngo umukazi natekwaze konko bo amatayo dashi qualified chone chuzo na necho so ngaraka ndeba ebamba gamba cyo kuchukuza nantebe ya katano cyaciro waso mu report ejo bajya mu 97.4% n'abashaija 97 so that is nugumwanya ugubarekire ngo buryo womwe nugumwanya bagota chairman RC5 chairman RC5 chairman RC5 urambura kawe mukazi kaje washema kana mukazi bako babazire percent yona bashanga ngo abashaija ajeja 97.4% kandi kubavuga cha pass so ndeba percentages ziri nyingi konka ko bambagamba ho on the world report na on the global perspective baja Uganda yo mwanya gwana na mwenda amahanga igana 95 agananchira gatungwira abakazi agabati abongere kongera abakazi ombyo butegeki mu kubareba tu no mwanya gwana na mwenda ubwo mwanya no mwanya mukuru akatwibo ubwo the world report nanka report nko ya negamba is on ground bo bareba ngo according Uganda kwere structured twine namba ya na mwenda na Rwanda netsinga ho yo nango yine benji Rwanda yaba parliamentarian ne benji kandi bari no mene nanka running ibitongo binji bya government nza huko natize kucondoza naenda kwetegereza na Uganda yintwiremo twareba ngo the biggest issue mu Uganda na nerne mesa abakazi otakare sente nazo zirikinga ko babazigambe ari bakweta commercialization of politics otakare sente the cultural beliefs enyetegereza yaba yitu Prossy cyagamba ati iyo katukamwine na no kureta intebe yanyico cyuma ahubwacu no tutahera nk'abashaija bakachikwata ngo nanka kuba MP no teko kuboryo mushaija it is a culture, it's in the mindset nawe ayicecho cyo noza kutwara imyaka kuciyamo oyino kushomesa abanya Uganda bona
umanye ngo ubona bashomere kuza kwiyama ikintu nk'icyo we yamu special seats z'abacyara ukabareka ngo nabo bazeyo niyo kuba ari inkeja chairman RC5 atecyo aho chairman RC5 yo taro kugira ngo harimo yaba ngo mukazi you have to be presented at the district and maybe sorry connecting it with what process says. Yes. Hati achieving everything first of all should begin with the mindset. Hati mindset terahinduke. Because tumenya mindset ekahinduka no gukota creating reho special seat okajidesignating okajya ne abakazi. Abo kugira ngo appreciate ngo mukazi na abasa. Because hano ya Tanzania no maguri yafa magufuri yafa bakaja ngutinora ambasi no makamba mweta bulldozer baja ngutinora akorenka bulldozer izo nkare mukazi ari yamukoro gumwe arukuzuma abantu corruption arukubazuma za tumbafu byona naje ndumukazi kandi ukabenka magufu. Now we appreciate ngo ariyo nakoraje washireba now ureba ngo akasheme kugera byakorwa tukahindura mindset tuka appreciate ngo mukazi nabasa kutwebembera je hato mukazi achesimba toranaje because we are not biased kongati ntumbayasinga amhero bamjangu gendo za yanyu bityo so okorete nkaka proso kuyagamba mazimo kuyaheze ntebe but still otakazihiro oinogarka ground oshomesa abantu we still have that culture yo kugira ngo mukaza atantegeka then ikinareba mu kindi cyakiriki na family Prossy yabashwirwe bright yatamwikirize ngo ayise bright ayinorosa rwo kwesimba ataboreze Prossy but Prossy may not have a right kwesimba ugatamwikirize ninga kiremeraho ataguga kaka amakagaho hata icyo nacyo tukuza kuciha mbantu kuryo mukabanje ukayenda kuzomba politics noenda kunyanika abantu bamaye ibintu gukora there is a mentality positions tuba kubasika yaza munabo abinda bajuru mu parliament bakadomu kushambana baza kayibaza abana babandi bariya baka amakagabare no Brian I don't go with that echo itkata across umukazi yar maraya ni maraya nibamukwanda na hamuzugo wa musugo mukota kwenda ashore bamuzara abana ninga bamushango bane nasi oba itkata across and okwenda kongesereza cyo abakazi tukine muno kwetina abo cyaba katwereza those special seats imwe batwereze myanya yitu hatotina okorize kwesimba na no mushije mukarwana abo kugira ngo hakiriye ziriye kokanyoni njyangu baziho ekikuru bakatwa rights kashoma bakatwa rights kesimba bakatwa equal opportunities tukarigire tutakudinda cyaragamba cyo kugira ngo abantu abakazi umusha yazo mu politics nabasaguma ina makage Kongo abakazi abindi ko zo mu politics batunguka banda mining position of a man that empowerment yo mukazi nico twagamba nico najyangu twino kwinvolvinga all parties on the table tukagamba woman emancipation woman empowerment ekikugira kutari kukikisa obukiko bw'abacyara bonka okabe empoweringa muze kwesimba muze kushoma muze kujya kandi abashya batakumanya ati nicyo muri yo mukirebero muri yecho mindset atwo bright na kugira ngo umukazi yazo mu politics na yabaki yaba marai na yale mbashatka right ina haku besinga naona ngo some of the reports are mbashatka kandi bakora aho cyangwa bamwihireho kubembeka kwempoweringa abantigana it was somewhere saturating but it was a survey yowereka abantu igana babakazi waba promoting abona kuba kutunga position zamani chenda na mushanju nibashaba divorce what yes application for divorce no match koretecho as nicho nagambro bwebembezi bubi uwembezi iki ako mukazi nari nko wamukomorera kuri hamugoye then wamureta wamuhereza amana no bushoborozi kandi obuwana ohereza umukazi n'amana no bushoborozi omushiza batazira ki yabataro so oyo kubanywana okaje otogo mukazi obirosigire nyuma hine cyangwa cyo zira ki bright umukazi okarazo mu parliament akakora billion buri mwaka akagireta akagigita hantasi yeka at least economically social and what you will do what konkato mukazi abire empowered kuri no yazo parliament yasiga bright kari yakari giremu that is aho kurwana yikuzire ki noreba abantu bene history baza complaining nibareba owa vice president hona gutwe owa emancipated kukizayo western special ndakazi ndabakagiye ngo kugira hembi kabyo mahurure ukabireba
bareba wote na saka daga natore tuvuzo mushiga bawono kino kumumanya ya TV speaker jokare umwana muto mukama gugu na complaining ngo speaker amwibiro mushisha speaker nanka amonita munga hata history ni mpango rukana ni ruhango jokare bananko mweshongo zijibisi babiki akabura kuyajura parliament atu bright cyo kufana government ya faruka kureta big iki so bright cyo kufana government kureta big figures zika representing abahansi munonga bright okwangana obwamaraye okoyona bizire konkimwa abahigura mutira hamisho no nico nakugira tutukakivingire akano ko hansi abakazi bariyomba batirwa abakazi bariyomba kore bahagara Ayebare Prossy Benjamin ukunani ngamba the culture briefs emetuyito kwera kuteka when women get empowered kare kuba kusanga compositions in kezo number 1 they cannot handle the money izibare ba account yabo bene nshasho na sejirinya mwene nshabara hangaki zesejirinya no mushije wundi ukunda munongo munuko umushije wumukozi aza kende area stand ya mpore ngamaziga ganda bamwe atunyobe nbeirkanzi ya munonga tatinchi na drum kun kule chanshasha munonga abanishabana bareba TV mushabiro mushije sejirinya we na rebugu na shasha munonga na kibeni ndeva enjeriba eiba kuba emancipated ukareba na briefs z'abantu kuba barigire nyuma how many of them can handle power and money at the same time sejirinya gajati it was the first time kureba million magana bara account yanje it was the first at na million ishatu zikazitakaza hoga atkana rebere million magana abiri atenirukanga kugira ngire ntakefiro mbanze nkorra abantu so how many women abarigire nyuma baratakateka gana million ku account nangwa na million omwetaro okaraga yonko kwabo kwa mbaba bazine nko mbintu mbatakanachi kunkata kuzireba account bakamtero million magana abiri zo kugure motoka for the first time akagoma ryo mukazi. Some people cannot handle money at that level because of the culture where they came from. Ahorukuru gumwe. No, power and money, those two things. Kuwa mhereza mane achiryo mukana agaraka reba bright nko mushije. Na agaraka ijirati ibanyi yija kamwe iho bago yana ataho umuntu kamwe iho bago mu ngaro Muhumuza yari muhecho kunywa. Ninga aryo meeting and marriage is no more. And this is not a sustainable job. It's not permanent and pensionable. The man who cracked a joke yagira everything umukazi kakushomatwe yabe exposed in correct ongore we are traveling for what conference ngo buri kimwe atandika kukiri meeting everything natandika kukipima kugira ngo nta excuses zo utakora ibintu byone byashimye ko kureba report abashijana bakira kuguruka ndebera report ya Singapore eri kugira ngo buri mukazi yazara umwana bakumuhe 25 za dola. That is coming from women in emancipation, lifting women. Japan shahej umwaka wo 2022 ekaferwa abantu umutwari 16 hazarwa abana imitwaro 8. Population is coming to an extinction. China shahej iryo negera ngo abakazi bazari. Why? Women emancipation. Imanye turyo ntuza na women emancipation twanturebe byo mu Singapore byo muri Japan. It is good to empower women. Nekintu cyurunje munonga kugira ngo nawe babe self independent. Konko mukube empowering. At what degree are you empowering the women? Kandi uba hikahigroku will they have power and money at the same time? Icyo kintu cyeremere munonga kandi uza kushanga ngo kabakora baza higuru first and foremost abana mbababirizo. Noza kushanga ngo hati turiyo abanyarwanda Ganamaza Dubai, UAE. Noza kushanga now people are now flying other countries. Abo kugira ngo itacu kwasoro mu rumonto zara. Seriously n'abanyarwanda gishaye n'abaryo mbatanda with their manufacturing children. Gishaye atumukazi waje kuzaka ngumushaguye. Azo baryo n'abazara. Abanda bamwe abo kugira ngo bo batungire PhD. Wari tuvuga abana abahagagande garyo n'garangwa abakazi ko babe empowering bashoma bafuna sente tabacendo rwanje rw'abana umuryamere kayitugambira ayibabire emancipated bakaba bahango divorce rate area 87%. There is even
transgender era kajati there is even a civil my choice to become contract a woman. bajeta contract marriage Aha. nakushenda ketano yawa That is women emancipation. Nani, no babemba jirangu, yes we emancipate, but we need to go back on the origins of the Bible. Tugarga Bible. Auka umuntu watajarikira kegakomu ari dine ryo kuba ukwe kuyambaho organizing a society. Ari dino auka kigambo submission has become a problem. Nkoko yakigamba nabachi mixing. Ushanga ngo you are emancipated konko shanga charge na chita. Bakurifting arahanga yagira ngo yakwasente, but you have reached at that level. Now this man is no longer in your category. Because no stamate bona ba ministers nachi, you think that is your lane. Now, emancipation, culture and beliefs. Abamaba kujireba abakorebe bibira igroko. Naza kutina kuta yo mukazu. Yayimbwa yakushaba permission atanani nshabanzo kwesimba. Ujoto gendoro ndo mshijo ndijo. Nyo wanje umutaba kwesimba. Abokoba ariho research ekozirwe mbagira ngo the moment omukazi yasinga omushaija sente mari netachiro mubete power a man loses his power, he ceases to be a man, but he was created to be the head of the home. Now how many women abarukuza kuri bakasiga in obukama bwabo mu office bakahikomuka bakaba submissive. The very few abamwe batambakirinda rwato gwa kana kwa no 19 cent hati nzine kamure na agenda nakunyweza hata ibyo garakabizo mu culture kuriya bita abantu abakupromotinga abakazi kuto abapromotingire what are the results imwe ngoko yakigamba imwe bagira y'umutungwira abakazi abandi imwe nkumwagire mwatungura abakazi abandi no bagenda kutegeka abashije babo mu makagabo. But I think Benja ekintu cyo kugira ngo yitwa abakazi yes ni nkikiza kutufuna sente na power tubekizu, but it cut across no mushaija kakufuna sente yafuna ubushobozi nubwo yenda kushora mukazi wa kabiri nubwo yenda kucankara kwiza kurara heru abo kuba ine sente naki ombanya akora Twine fu yo kujangu anyway de kanjire twingane turama already so Vincent what kuna so it cuts across and that's created no human rights akakuno jangu Twine human rights system esku balancing kwena hatari mwo buryarya naki ni wo mushiza ashobezo mukazi yaza ha police akafutabariza abahuro mushango ni wo umukazi yakushobeza waza police ogira ki ati ndukongera ho Mujurizi. There is something we learn arishintu chango chikushoma a Catholic Church. The Catholic Church, Catholic Church John, tara ho mukaza har priest. They just end up being catechists. Yes, there is a reason. It goes back to ababanta bakweta banankaba Martin Luther Church, the Lutheran Church. They cannot ordain a woman to be a priest. Chikaza nombeje ba Yesu. Numba kusta toka bishop. Na iza kubishop. Toka bishop. Kubaba naka. Abarobra naka kanoni. Toka bishop. Uzo mukazi. Right in interest so for na. Atso mukazi ubusha no kuyeka umushira ukwatira. Taro bishop umukazi. Ajwega ko bari bishop bari umushijana ikwatira umukazi. Kandi taro umushijana kwatira umukazi nkoni. They are griefs. Ati bagarika bazabeje ba Yesu uno bagire ku dropping from 72 to 12. There was no woman. Bakaba gombe mendijo, but they were not heading. Catholic Church net registered. The Protestant Church net registered. The Lutheran Church net registered. There is a certain level of submission. A society, the mindset, no to ayoje no to some churches, no message to go toka teno kikai. Tinka uraga ngo mukazi wena yebembira umuzigiti. Just ahanda no Bible. Kuba abantu barisa babebe ngira ngo Yesu ngo akarisa abantu bashije abantu 15 utabarire mu bashije n'abakazi. Muri washo kandi sekene no babene baba ne bahanga. Bakahanga umushije mutaho. Bible ngira ngo mushaka kuba muhangire yawe rashi ukushemerero. Ngo yabajya umushya yabyama bamuyamuru bajugwe. Bahanga muci umukazi
nikibazo meza ngo mukazi nabari subset kurugirira wagerera rero boga now ngubariya atabarire boga twarabaze twariye abakazi bo bakaba batakuvubara mwenu otabarira abakazi nabandi. now hati everyone who deviates arukuruga ahankora ya Bible nafuna ubuzima. But to supplement on that, Benjamin, in Catholic Church, Bikira Maria akaba ari nyina rahanga. Kandi mbajangwa kizuhamana gamtuma urukwera yabona kugira ki kugirenda. Konka umhangwa unko kuranga atebeka ni sensi. Yamuretera Joseph to be the head of the family kubo isheka. And tine Bible have to gambira izo banerumwe. Ngo Bikira Maria habwo bushoborozi bwe abwo kwa kahamana gamtuma urukwera atararyame. She was virgin. Tina here azogere Joseph. Ngwakujanye undi ndinye na ruhanga ndwari and ko kuza kutambura nabo bakoreka ngo Joseph akayamba Bikira Maria umuringo go mutano omukuzara Yezu ne bagenda amanyanka kunzi ya Yezu. So at into number emancipation na empowerment batasigayo buntu obwe wanda ko empowering omukazi omuga otasigayo it is do not empower them beyond the Bible, the principles of the Bible, beyond the nature. Now they are all the people in the studio bahenda now ninja bazu nabo kwatingume chabo, they are all quoting the Bible and to become now the cornerstone kugira ngo program nakadara turiyo tuzakuzomuka mu gace munonga onga ntwihira a report shows waba equal opportunities commission erukugamba kugira ngo hacino mu Muhangu gushemeye kukorwa omukwapuliftinga standards opportunities na nebindi ebyo mukaza shemekwa natunga ngo haciro rutamba bako bagizire ngo no barabe bintu riyentebe ya bur district ko kubihari igana kinana na munana bayo mwishenge ngo asigara abakazi 14 abayejumbira nk'abantu ko Prossy abasingira bashinje akwenda kugenda minister mano reba bazengu hine cheme kukorwa kintu kongana na ha TV because this is also parliament naho turiyo tugira ngo he yakine cheme kukorwa kita hata n'abantu bariyo bagirira ngo cheme kukorwa kibagamba cheme kukorwa umuringo gukitari cye kitwire nkikorwa abo abo consensus okwikirizana kugira ngo kitwire nkikorwa kiriyo nchongera kugira ebizu bingi. It has created more harm than good. Abo kuba habo kwikirizana kugira ngo omukazi ari empowered ariyo na pushing zo misho oriya ndijo mugenzi wakwe na kimata ati ariyo misho abwe nshongezi bukumureba misho na mureba nka enemy. There is that contestation, there is a conflict. Abo kwa nyine ko warebe ibintu bitangaza no hebuza what is it that human rights omahanga izabigiremo. That's where there is no family. There is no life. Ko kwijana kunna naka gachaktu amara tujine. Reba at the level of domestic violence. No boyine mbuna ine ndijo ine nkona ine ndijo no muhora ino gundi orukubanzo ndijo nwo. Na hatu yebuza why. Ekintu manisa munyine kwe ngo kwabo kwikiriza na. Hata empowerment sigi how do we implement it? Nichukuru. Twaza kumuroka che netugaruka TVS program AKADAARA. Twagaruka program na AKADAARA turi ha TVS program eji yatandika shahina kandi ziro zigenda zirira kwenda kuba mukaga ayindi byambire bati abashaija edakika 3 betu kirugumiza muna program yitweji Benjamin oba wahe submission rero abantu tugamba nanyenda kongera akantu kake kakari about the lifestyle, the family lifestyle. Lifestyle ya family is very key promoting abakazi. Na government ogwe kwimke kagira ngo eba creating positions ezabonka, but the family lifestyle bur continent bur ihanga kari tukugira ngo nabwo ni mu bur country bur culture y'abantu hino kuba kureba abakazi. The family lifestyle in each and every family. Omunyankore, omuchiga, omuteso, abayino kuba kubana bareba omukazi in their own context. What deviating from that okajongo will bring women emancipation. Kandi nko kuba abanka breto ko yagambire ahayi baje promoting njera hakabayochi.
the results is kuza kutunga turazi kundi because wajiroti ni nkoratara United States divorce rate ya 87% ngo abantu igana bakushowerwa abakutunga maka ikuma nabashatu no bagagumama ngo buri every second mbakugira ngo buri every on 1.5 seconds there is a divorce application in the United States 1.5 seconds hidako applying kurugomaka. That is where women emancipation is. Abamama bapromotingire jababine stiro kuzara kwanjire tabachenda kuzara bakazi population eriyoneko waza YouTube noreba videos z'abantu abarjiro mbyaro ahabwa abana babo kwabo bagatanga kuturo mutawuni government erinegeze kukiriyaringa byaro byo muri Japan ngo abantu bondi bakagaruka mbyaro amaju gatemberwe ebiti amaju marungi abantu bimuka bagasigaho bukoza abana tabaru ibyo biryo muri women emancipation. Government ino garkayo nyo kuteka Mujurizi government garka achiba kweta principles za Bible na principles za Quran ben how they arahora hango kuyahanjira bakazi how they are supposed to be treated. They are taken as helpers. One whichiriza ngemeza ngeje aija kuyambochiriza. So twatagarche ko tukabareba nka helpers mukenda ngo babateke amutwe bona bengane nk'abashaija. Icyo kintu kicire kandi mwagumiza muri mucikora nito nza kubaga turya nk'amahanga nkago agatungukira ga promoting abakazi to that level without following the principles of the Bible. We bari munonga. Bright. Hati nyowe. Igenda to be fair to women also. How too much domination of men is also dangerous to society. Neretata growth muchirize mwange abakabaza I still believe in the potential it should be promoting. There is evidence ngwabakazi tiba yayi munonga kabashije nebituronto kama ngwabakazi bashambana ware barwete yabashaba kushambana nebege higuru no kukirashi kukira ando musha mukazi kushambana izo bari mwe umushwanguye yakoresa cyurure kandi abashije baturumba ruri so nabwecho twikirizana ngo abakazi bashimwa babanda bahansi nabimukaho ngo bimukaho ngo batazahari imbazo batakikiriza ko ngadukira ngo ntubaza gukora ki abakazi kuzahare ko nkabaka kumari bamanya their responsibilities. What can we do kugira ngo nubwo role cancer umanyi ngo ineka abakwana bwatakaza TV ukashanga bakasara bona babakazi ngo bakarimwa maka harumba kasara babakazi kandi binama kagabo marundi harimo n'aba MPs abaku respecting ki abashija babo harimo n'aba executive directors abire family zabo ziri okay. We can have 5, 10, 20 examples of what some families abine bizibu na china ko nganga Prossy ko yakigambire urukwenda kufa mutima naga bona anda kufa mutima kare. Therefore nyone teka nko kubarwa any government intervention eyo kugira ngo umukazi atunge equal opportunity atunge equal opportunity mweza equal opportunity yamara kutunga equal opportunity lero egago mu opportunity ejo hategyo ngo biri at management level na problem challenge yanye negira ngo government basibira katambara misho neba biya ngo ebahira opportunities etazibahira toro kubaza kugira ngo ompire opportunity abana banje batari kushoma ekizibu cyo mukazi niki nuko ngo mwana we yashoma no gira ngo umpa opportunity peka asara umwana wanje atakushoma nimbaza kuba ndi ompire opportunity ma waruire takubaza kumutwara mu waro unashanga mimbazi because are mu key areas zikusasa abakazi omukazi abana be bana batungu bana baragurwa kurungi abana be babane bashoma ndakuchira kireme. No, you can continue. Later somebody akagira ati umwa kugira miliyoni umushaho ukarwara gat God forbid ukasubira yirwara ikakomda chiki bakaguma bakubanje no kubana akajya ati no ugabo tine sente kongoro kumangwaza yo
noragurwa. Yes. Bueno, at the end it looks like they have obuhereza. Emancipation y'inkwenda. Ahubwo abantu nabwe ebikubiya wesende bikagaruka bikabukora boro nibyo. Therefore opportunity y'inkugamba y'inkwenda y'inkuwanira ngo abakazi batunge. Nebyo biki ebisharizi abashaija babimitwe. Abashaija bingi n'abagwira because they have been tortured at cost of living. Kushomesa umwana ngo kushaba umwoyo rukwera. Kuza kushomesa umwana ukaheza. Kuza kuraguriza umuntu mu ruharu. No banza waje kafuna waje marumu matawuni waje mara. Kuza kuraguriza umwana. Na wagaruka muka no mugamba domestic violence. Ebyo nibyo birugo bya psychosocial problems. Domestic violence umushiya tarakuhereza time yo kumwendaho ariko banya mutakashishura school fees. Domestic violence terarugumuka ningo mushiya tarakuhe time eyo kumwendaho ataka kushugire. For you know, we have been married for 7 years. Umushiya wa utaka kushugire hati nakwata na yabara niwe nabana na figitinga. He can taka holding with a lot of no that passion na kusanga umuntu ari comfortability that mono nubusimbu ubwesimbu kikubasa abo kuba nareba ati umuntu uramanya yakamushanju kandi mukunda owabo kantine zo kutwara yongoreki takubasa umushija kukunda nyoko nashasha murumuna wawe nashasha nyina wowe kana nashasha tayinise zo kumuragura. Therefore government mwabakazi murumbe government ibakorera ibintu ebikubasasa icyo kubaga cya done behereza mizi kokumi abakazi niba muturo mu biyungu ubwire bwinjira muteka niba mukogeza abantu abana barwara niba kushaka mu bintu mwirwaro n'abashira abana ko Twine mizi ko kukoresa amizi kirigani sinji bitano mutawunu kandi unemployment levels 60%. Why do they assume ngo buri mwe ndetse zo gura mizi amizi kanaga government nangwa naga kuzire abwatini matu umushoro. I am buying water from a government department Ayebare state konga banyango because I bought water from government I also pay tax. Wale ba biri yawe now nuza kushanga 18% ngwagura mizi genkumina nkonko wahashoro umushoro gwa 15. So point yanjye negira ngo government yanga kwereza iko abakazi is ebahereze ibintu bikubashasha n'abimanya abahamashanyarazi barwo mu mahiga kuha ecendeze ebeye abashanyarazi abakazi bataje gutekesa amashanyarazi wandegereza konga abakazi bingi barwara kansa y'ibifuba habo kutura mu kiyungu Omwika ebyo yabe tari kubasa kubikora government abana bintu bakatunga imirimo kuzara abana mukaga bona bakazaho bakashoma bakabura imirimo. So nabwo ejo government iriye kubateka gatambara government etwira ubushoborozi etwira ubugambero neko bugambere etakurwaza ekubugambere tashomesa umwana wawe ekubugambere takumurimo ekubugambero yakore ko mumika no kitekesengu umucyasha cha 21st century no kitekesengu ebeye amanyaze katemba no bakwenda kugura gas to kukibaza kuri sustaining abw'amanyarazi wanze. So umuteza program nabakutureba ukwendera nabakutureba mureke tukorebyo ebitukutekateka muri basa kuya abakazo omumbera yo kubona because umukaza cyari kwenda no kubaje omukazi ticho kwenda tujye ngo ba MP ya omukaza kwenda yaenda ka boarding nakagura yaenda kuzo musaruni ukoresho cyangere rya Prossy kushuja abajungu nayikora esteta kecha Prossy kikoma ngaha so nabwo ejo uteza program ebyo ryo tukwenda ko gato kubanza kubana ugira ngori kasara ngori MP n'abanyabuzare bawo benyine your own close relatives tibakushora uri MP and they are there but they were there. Most MPs abanyabuzare bawo they are stuck in absolute poverty because the 30 million they get from parliament cannot help them to tizibaza kukolesebwa nguziyamba abanyabuzare bona. It is not possible and it is ridiculous to find nyabuzare wa MP a close relative takushoma agombuka. So nengenda kubagambira ngo kugamba iko opportunities bas tuhereze government n'indi bushobozi parliament stame ikore budget
etamani abintebyo. Can you imagine umwana wo mu Stayine Paris not as I speak now after 20 years bakukigambaho umwikina nahumuruka azo mu kwezi arugomwe kana tataha abumotorero targaruka mu stamping bakwita ku stamping aha deski bamushekerera abandi arugomwe ishemera abamwe beita abwe kushwara umu government age konga kondo muzo nezabusha kondo buri barazona zirimo mu parliament zijure everywhere. So I thought in the government iri kubata kwemereka je mukono bizabusha mu party zibazigura. So it is dangerous. So kama waje other conclude. Your last word. Yamba abakazi. Yes. Abakuba that this arrogance yabashije nayo irengere. Abashije bitwe kutukubona akasenti. Tatanga gukora no mu mugamba abakazi. Ojiroti nyongoni nyija omukazi takambuza inkuruka. Nambuza ko habitu. Namburizo munju yo. Can you imagine? Nakuburizo munju yo ha. Iwo ko no mayangu ejune yawe abwachuwa murese. Abostara chikumere muwenga. What is it? Why do you think your wife is such an object to be used like that? You should be able to respect, listen, and discuss, harmonize positions. Harmonizing, mujireka atayi muganire ko no mucyara. Kuko reka futeka de ngo mucyara ngo kumutasa ngo kamuyamba. Oyebo ngo kushweko wawe ni wakakuyamba. Okay. So reka twitizane tugirire nifubo. Bible ngo gamba submission. The Bible talks about submissiveness. But also talks about defending, providing and protecting. So how do I submit to you when you're not providing? Because the Bible says a man should be able to provide. Now, the man who has the ability, because now this one is poor. Manjani, your wife should be able to understand that you don't have the ability. So she will not complain. Those that complain now, abakuteka ngubine, kunkati bakubahereza. Nako watunga, noja mushante chiro ku Kenyama, utunyoba kanyari cyacu. Haje bakubyara cyacu ro kanonuke pu. Ahubwo batechiro buhunga. Urire batechira gahunga, ubundi tunyoba ninga no hindira twenda. Arora. Ora je tunyowe atubado kitaba nabo. Hatunyoba nyira cyacu. Bakwira cyacu no nuka buchomo. No rukachi amagufa kabeka tukunaka oina katikomi agakuru no kure amino munyamashabu kakadechiro one chupa ya byo mungaro otweba kajari cyaciro so egibintu cyo kujuka abakazi munonga ndacyo bikarengana nado tibirunji no ni manyabanywani banje I know many of my friends baza rumushangu batweti umukaza kagure nyamaro rwo akashatu tukabana twasta mumuka kana bakama bine sente zyo mu billion kushanga nota hiteka ngutoshime kure nyama etari sande kushanga abantu ni baturura abujenje kushanga abantu ni baturura abujenje nguri gineka. That's why abakazi mutawuna mabinji bagwire shukari bagwara pressure bagwara hako takwenda kusiga hamakage takwenda kusiga abana be but you are torturing her na kure mirimo minji wagure motoka wajugurira maraya wajireba ebyo bintu nimwe kabashija mwetero mu mutima oyiro kuzo parliament by the success nima inclusion right, inclusion does not mean ngo hatubona bazo parliament no bazamujo tendera mugumize mu Prossy your concluding remark. My conclusion tara kintu kikunshasha we are claiming of what we are not turiyo tubiha ngo twabire empowered ngwina itwashikire kandi turiyo turinkabo kubishisha cause turiyo government yene yebihangwerese women emancipation women empowerment kumbe okwa hasi kitazira kitari akataro kintu chansasize kuna nesha hezi the way how society comment about me in politics ogumukazi nendeme naye simba nabashija bebwa kumanya nyonkanyira bako jineje nkanye azokiza kumbiha ngo Uganda we have achieved women emancipation nyonkani nzo mu constituency isingiro nosi kwesimba ebi bright yanagamba kurwanirira kariyo muntu mu parliament konka nkata kuza mu parliament kurwana nabashija kwereka ngo abashija nagira ki nkanye ndakuzo mu parliament kurwanirira kariyo muntu waburizo cyabanda bembeze batazira ki
konkati babantu kuba yo bakireba mukazanya na yesimba na minister ayesimba no wamahe weka yarenga bitwo nashungwa mushiza ki atorenka comment sense kuri atorenga no kushoma kwanje rights zibampire ngushome nyizenyambe society really am I achieving ninga ndiyo ninyo kugira ki and in bye bariyomba tubiha ngo abakazi bino bugambiro they take decision in making whatever decision ebyo bukawaho omushija nahi komuka agira to kuza kuchwa mwa kakube no musiri gumarahingi omushija abantu yagira ki yakuchura kandi ukuri yo mukazi bakachumuteko mu mutwe ngo niwe ogira decision inkahi omukaya but in the actual sense tikazire ki hati wochireba twineba MPs wa charo parliament ota akwaterana so ntwendeje emancipation eje empowerment ergom parliament ergom state ergom bitongore eizenka underground hata uko mukazo waja ngo ari empowered Vincent ari ibintu bikunsha iroko zarfa omukazi na iza inenda baja unayitaga kuzo musikana sikana aho mutawuni n'imitware 3 aza rifaro asiba harayini ecyo cyo kubanza ecyakabiri ecyakashatu nangwa hendera ataza n'umusikani kure yamagara go mwana wo kugazire ki deroza kumbihangu nyine woman MP nyine bitongore bikurwanirira karya bacha abatiza hirwaro bakabanira amagara ganjaze mother na no mwana eshaha yo kuzarecika abakazi tukiriyo tuzaromwe mabaraza abakazi bakiriyo bazaromwe misiri nobwo kureba ko kasirimu nkeyonje abakazi bakiriyo bazaroko mbya the government ize kubiha wahava public roads yes dero bakiza kubiha mumanyawo kugira ngo Anita Mwongi no mukazi ar speaker ngwitwa abakazi twirwe ki twirwa bugabe in the actual sense okigara ko ombyokwe abana bitu babahamba bakuza kwinga abana bitu babahamba bakuza futa hamizi abana bitu babahamba bakuza kusenya kwano ndakugira ngo oriyo no rwani nico nakugito twenda human rights konka bitakujyo kubiha ngo watungura mukazi wa muhaka sente manya superwoman nakara atwaro muka katakwasa katakuyamiza haka katakubasa kushashura amashanyarazi garagira garategeza you empowering ngo mukazi muhereza amashanyarazi gateka beyinje muhereza mizi then obe wacendezo kurubatirwa ko mukazi oriyo omwana wo mucyo waza hize bakamuhambirayo omwana wo mucyo waza kusenya bakagira ki bakamuhambira and government edine no butwakwegese bikushaki government ne kintu kikuru aka government yari yo neremesa na nedine kwikiriza ki enjiri yayo aka numuzo mukerezi yo mukanuso muzigiti mwegese byanyu mukika heru tushanga government ina mateka gandi agatakwatira naki nebyo mucyaje hati ntwenda government erigeyo turebe culture omukazi na Rwanda sibwata tuzo mu culture aho culture kuzura mukazi kushoma aho culture ekuzura mukazi gambo public aho culture ekuzura mukazi okuryemere tineti konka twenda orgeyo ngoriyo no bihano empowering umukazi kandi oriyo no retera okonda nankahi societies oshanga nebitwe twenda kwa achieving objectives zitazireki study and it's high time I call upon the government ogo mwizurano gwabakazo mu parliament tugukutuyamba reba je twena turiyo tushoma Vincent abana omwana omukikwara abara kumutwara omwishomero tutabazi abazire bavunanize omwana wo mwozo karabare kushoma tutabazi abazire bagira ki bavunanize kubara aho bwira bwo kwesimba kubara aho bwira bwo gukora interview akata bakasifunde na challenge aho byangu ndiyo mukazi Vincent atunoza kurondo murumo omushija na indabanze yari yamaniwe bariyomba tubyangu turiye powered and abakazi turiyo turiyama n'abashija tutakwenda ahubwo kuba twende mirumo mana kunogama nawe ujyama nawe yamara atijyabone ostijyabona ate cyo nshasha Vincent ayo bintu byo bitushasha omukazi rights ezoriyo nompa nakufuno murumo gunsho mire kabaza nari yama n'umushija tina nayi nakubasa kutwarira karyange nguri yagera ki ryawe so itwenda murwanire human rights. Okay. Omanye ngo mushano Rwanda umukazi owarahura abe nuwe yavunaniza. Wakati sari cyo kugira ngo yemereze ondiza arbatire ki. We end up with no Benjamin agambo kamuheru government tuyambananye tinkutano hona na Prossy na Bright mutereze ka health insurance mutoka portion ko muntu yagumena ashashoro bano mutwaro bane mutware buru mwaka. Yes. Embazi tugishango mu marwaro you will have empowered women. Yes. Amashanyarazi mugayiha beyigaho
tubase kutekesa amashanyarazi nko kuba bagamba then ekindi kyamuhere kikusingayo making sure ngo buri umwe yazaje let it be comparison buri mwana we naryacha ngo bomuruma gwa government kugira ngo yazayishomera ibyo by'ubwore ibintu bizakobiye we bare muno okay yebare Benjamin webare ukwija kuba nitwe pesa Bright Muhumuza webare kaburijo David yamwe n'abagize barasho nito platform kandi baje ngo kamocha nakavure bana bakureba bebegwe David na Croatia n'abandi mwebare kureba TV West AKADAARA kandi webare cyabura center kama kasturwani n'abakazi bahanze kusima yo wana areba program age ya AKADAARA kurgashayina ubutwatandika omuramba gwite ngo gwaguriyogwe ntuza kongera kurebana niwe sabite kwija mugumeho